Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi grandi alluvioni hanno colpito il Bangladesh. Po molitvi Angelovo češčenje je sveti oče spomnil na velike poplave, ki so prejšnje dni prizadele Bangladeš, Nepal in Indijo. Izrazil je svojo bližino tamkajšnjim prebivalcem ter zagotovil molitev za žrtve in vse, ki trpijo zaradi te naravne nesreče. Opozoril pa je tudi na preganjanja muslimanske etnične skupine Rohingja in jim zagotovil svojo bližino. Vsi mi pa prosimo Gospoda, da jih reši ter spodbudi moške in ženske dobre volje, naj jim pomagajo ter jim zagotovijo pravice. Molimo za brate in sestre Rohingja, je še dejal papež. E suscitare uomini e donne di buona volontà in loro aiuto, che le diano i pieni diritti. Preghiamo anche per i fratelli Rohingya.